Na kecing yok priang ujor na kinong song hakabaya day ba kecing bombyang ger kompentrei galanti ekcat ne footpath kabadan kembah nyos pa mitar mulai cepong na kalyang ba Bryce Terwell marbanyang MLE kathan haka artrek no pra arjapsan lalaj ban jurep ye kate chaka hakani kasngi na lalu MLE lai ran lang de ginong lam shnong na lalu ki bami khmat na ka NHIDCL haka balalap bagur kompentrei ya kate galanti ekcat kalong ka bami hap satya habakran chikila pasai khubor ba Bryce Terwell loong bagani kari kasien ka baar ka bulawan jurep ek de chaka da ka bentep bagur kompentrei kalong ka bom itanat satya ba kidon shibun ki jingduna nolor kataw lo angru bakat kum ka detail project report alap bak street light ru kidon henry kishnong berwan ma uru kisa umdum halor kanie bakum taw la kuntui kontraktor badikmi bagi deban pentri kam katkum ka DPR Ano kan skam tu? Entah bicu aim ni tak? Entah bicu aim ni. Biru. Tuang itu jom lah, tuang lah. Tuang kedua offset mau. Hendak dan skam selu. Yo ya ka komplain. Na kaliang jok sinong ker kompentrei ya kanika kini ki footpath baro arliang ka mulai jepung. Tehot na kaliang jong nga ba na kaliang jong sinong i sungu namar haki laku kumbasis nam tam ngatrai mo mas nong ngilayat na kaliang jong nga layat ban inspect ya kanika highway nadu nang tay na po marsnat kamulay PS ter syadu sinisya mau yong rim namar PE kidon kini black spots ki babun kanika stretch nadu na tay syadu sini kaba kijing accident kijan aku ke Porsche ko ipan kijing mensaw kijing yap beriu kila aja de halo kata nakaliang kajonga ngalara atu por inspect ngai keren bagi engineers te ong ka dongkam bandon ka footpath kamla banlong ba ubriu bat ka kali kini ya lang naju kam tampo highway te ngilara te de ngisungu ban ngai khublei ru ba hot wat lada mentangi i ba baro the whole stretch kampat dem 4 yo le ini bentah ni po mulai jepung la sanction bat la pentrei enrei hadian bala pentrei pan ka basosi kalong ka jingtrei kamlong ka baitna de na makatadaw na kaliang jong kasnong na kaliang kirang badong gila pentip yang bar ngelawan inspect kumba kano tayo to adon artyo light yo ngelawan inspect haji siya ngelawan kidon ki engineer na po NHIDCL ki manager na ta bat ki kontraktor ru de haji siya kadi kaju ka bangipet menta ya identify kidon ki spots kumba PE mene mo kadon ka footpath kum tu layat hari suddenly namar ba ka kam i jenjar ban sina ba ka kam long rian ki pelat no ya tu kamut ubri la daya kamut layat footpath nang dia haban biang sya surok takadon jumut yu ko bagum kata tengila pen i last time ru henrei ki kam le de kumba PE menta kidon sibun ki ki jingduna PE ketika kom kenro katuru kaba ki mau saling na po kimbiang halo jong khando kimut ban sukonro de PE katu dala ki jong ki khamat de kitu ki baro bangi kwa ban rectify dan Reynadu last time ru ngelapan iki ya kanika DPR manga ong iki pe ingin num pak tri pi palat sabar naka DPR te kumba kadon ka DPR ya kata pihak ban pentri kumta te mentak sngi ngilapen bed te lawan ki official na po NHIDCL re sutanat nomor blay mentak sngi na mga lapan khnang ya kani DPR but ling ba kani ka DPR ngala ong iki baki hak ban pentri bet tik kumba ka DPR ka ong dengan sulingo nomor ba war kisnong ru hasi syagilong ko umdum dangan lagi DPR tasi wat ka street light kadan adu kumba nambak langa arpu pratliki street light kibalada shisha imat ladang imiawan kumni ngamut tau street light ru la banja te ngi so kemen ni por kumamta te ngi scam na kaliang kajonga ngan bodien na kaliang so kemen namar bengi yo kinong penya snong ru ki basim khia ki ba pentip te ki jing trailang bat ki nong penya snong te ngi scam kani ka footpath ka di banlong kumba ka di banlong kat kum ka DPR te hot ngisu mo kadon ka total length jong ka DPR ba kani ka footpath ka di bandai da kumno da larang baklang 4 page bang ni mang page ka details da kumno ka di ka news pa meter tinggalai keren nama kidon ki banta bamyo ban snai ka footpath mang ngisu hidon ka barung yang beriu
Ndai kitu ru kamun kenra pat syakiwe ki benta pat. Kam di bendu. Mo tengiyo ban extend pat syakiwe pergi jaka. Jadi kita di baru bangiladap bannya keren bat ke NHIDCL bat nang ni khmat ni nang budian bat ngin pintikena ba kani ka kam ka di ban longkum ba as per the DPR. Hi ka namar ba ha ka jingsya na kaliang ka junga ngakam last time ngiwan ya penbet tang bat ki official jongka Shnong bat ki official jongka NHIDCL bat napok ka PWD. Ngilayawan ngiwat kem tu. Te iman takada mo ha ka tu last time te ngakam yawer ki perlok napok ka media. Dan namar kakam long kakam ngahaban phone ngahaban apoi put bang ngahaban tim. Dia kini official jongka NHIDCL. Dia mentah singi pan hadien jongka jing phone bang ong mentah singi dalam nuno kamut ngan ke partai ke bantip. Mo ngai wer lang ki perlok napok ka press ru bat peni bat lese kini kita ki pan ke pelong ki mentah bakin wan. Kani ladangam namangan hab ban pej ya kani mo namanang sio mentah ima ladangam bakla kat kum ji ong ki kade siklur 1 plus try 1.6 ne kum tahi em kila dehi ngaji sya kapor te kila dehi bandem dan rei kum bangi im ta ki don ki jing tuna ki ge bagi hab ban le te gamut ka kendang hab ban pentre kan muslim su hi bandem em kani kade tang as per DPR ben kade betang ni po mau yong jepung em gitu nginang kita kan ngonga ngi hagajing syana kaliang jonga nadu last time bangile inspection habi di baka road safety nang ta bagi di kajing block jongka kini ki ka surok mulai nadu main road bagi interior road atau por la suggest mo saka government ling bagi official giban tu por ba la dongkam kerki ya ki footpath nadu nang te marslat ka mulai PS syadu samoyong rim mo te nganang but ya kata ring isuk ben pat mo at least ba kani ka benta kala urlong ini po moyong jepung ban ngi kermen rupat ngi nakti op ni bat ka sarkar ba nang du nang tiana po mulai nang kwar bat sadu sa moyong rem ka di bandiang ken ka footpath em phi ka dei halo kata ke ngi sawan matasi mo ngim sohun ngim ihun ya gar komtre ka joki ngatrai play i dela joki kmat ru mo ka quality of work te dei nama kata da ngi wan bat ngin ngi wan da kata ka jingmut ban pentikena ba kam ka di ban long ka ba biang phi ya kani kidon local contractor ladang apet yang tu mentah imat kidon argut kini ka pensniu ya kakam ladang supet na ka ka bang yo kendu ikti kontraktor mo udon way shwa kontraktor dan sa usap kontraktor te kani jing ai sub kontraktor dan try kan nang pensniu ya kakam satu de as per DPR ben mo ka badon apo DPR kinamla ban penja ngirung inamla ban pan extra ya kata ngisu nei as per DPR kemut ya kata ki haban pentrai kanon ka boss chat ru kawai ka bakla bu within the provision bakin nasna ka babha badia kata nak kalian kesong kin sa identify jaka kin sa identify jaka hangnu ka jaka ka babyang kin sna ya ka ula assure no ba ka boss chat kan long ka ba tip top tadi ka ba assurance ka bakila ai oh tangi makani ka di kahap hane po nongkit kam jongka dorbar sinong di barokwe Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya